Ngenza umzekelo ngawami. Mase siyamshayisa mase ngoba kusela kukhulu mase kukhulu ubaba wami uzosheshe eyakuthi sesheshe yakona seniyahlanganela eshele khona lithi kahle umzalo mhlawumbe umthatha kancane kodwa uNkulunkulu akayona lento mhlawumbe uzomtshela wehlula ukugana wehlula khona ubaba wakho lahlela khona lo akuyona into ayisho kuyona le ukuthi wehlula ukugana kuhlangene nawe kwehlula yena hayi wena futhi ungahle wena uhlanyiswe ukugana yena ehlula ukugana wena uhlanyiswe ukugana uhlanyiswe ukuthi ukhulume kabi ebese uNkulunkulu ekupruvela ukuthi ungcono lohlulwe ukugana wena uzohlanya cosha abantu